tuni KUKI news bezo se na bon chawin lem nei win tuni a hi 12 October 2025 ai ta in tuni hong ho lim na diu hi a hi le Pakistan le Afghanistan ki kal ki boina chungchang gal ki kap to na a mi som le nga Pakistan sipai ho thi ti ho jong hi mo a hin Taliban ho hin hi chi sanga tamzo thi ti jong hi a savin hi chi hi ipi bola Pakistan le Afghanistan te ni tu a hi gal a hin bol kit no ham ti ho jong hi hin sei ten phan ma sa video jong chu inavet diu kata sanin hi chi ban zoma chu in se mo a hi in aban le muiwa apin nagam sunga ukhur district sunga ahung na dinga hi UKLF on jong lemna kanei vi ti a hi thuso a hin bol lovi ti ho jong mo a hi in igam sungo wa thil so ja chom chom hin veo hitin chule tu a jong hi US le China jong akido na lhon a hin tha pat kit ta vi ti jong hi mo a hi in China le US kido na chungchang ho jong aban bana hi ta chu in sei diu e ho gam sunga thil so ho jong abong bonga hi ta chu aban bana in sei diu hi ti chu ama sapena iga sei the hin tin tu hin ama sapenin Donald Trump in China te gi na abolin 100% tariff kabol khumding na hi vi a hi lawai le 100% a patna 130% hi China chunga tariff ke bol khumding a hi ti a jong hi thupi na gi na aboli ti a hin a hi le ipi bola Trump in tu chunga hi China hi ta hi gi na abol kit hi tam ti hi he theina di vinel cha ga sei belew hen hi chwai ga belew chun China news a ko na jong ki mu dung zuya chu hichiwa hi hin sei diu hin tin hichiwa China hon a sei na wa hi US in a sei na a hi a hi le US in tu a hi China van leng ho hi ben ki bolding hi cho ki kha pi ding a hi tai aji chu ama ho ahung naw hi alampi adi poi ti hi thupon na abol wa hi ta chu US hin China van leng ho hi China akona hung lenga US a hung chuding ho hi abona kha pi na ding thu ho jong phon do na abolwi ti chu ichwa hi mu thai ai ichi hi ipi bola US in China van leng ho chu kha pi ding ago na gi na abol ham ti hi tu a hi he theine diwa abailam thei pe na niau cha in sei be kit de wa hi chiwa hi het bailam theine ding pe na wa hi chiwa jong hi aji win China ho hi van lenga ahung tieng ole ama ho hin Russia gamsung ahin ho pawa Russia gamchunga hung lenga China gama kona hung lenga Russia gam ahin ho pawa ita chu US gamsunga ahung lut ji je wa hi athaw hi hlom zo hi je a chu tua US hi China ho hung na hung theilo chu ai wa nga chu China a kona US van leng ho hi a hi tiang le chun US chu China lam ha na chu lam ha thailo je a chu mun chom lang pe a hin vela hi le ama ho a hi a thau hung lut tam zota a hi wa nga la a root chu ti chu a distance hi iti sera US apat na China chiding hi amun ke bang tho hi zong le a bhara zong ki bang a hi wa nga chu China ho hin bailam ta hi ta chu shortcut to banga hi achi theiji wa chu ama ho ai athaw hlom zo hi za chu US te hin avielo le ni ta chu athaw tam zo hung lut a hi wanga la abhara ki ba je a chu ama inom talo chu i je a chu China ho hi gi na abolowi ti chu chi wa jong hi ga velo chu tu a hi Trump in jong na sata China airline ho hi kha na ding to gon anein ni ta chu ama ho chi theilo na China a chi theya bailam ta alian lut thei je a chu US ANC ja chu a kham god a hi ti pa hi he theine dewa amep ga vekit no hi ten hi chi vai ga velo chun China a hi in hi chi US a hi hi chi lai ki ka a hi ga chi na dinga chu China ho hi ahung len tengole hi tai hung leng wa hi chi Russia gamsung a hi Nita chu Russia gamsung ahin ho pawa Canada ahin ho pawa abana US ahi leng lut chu nita chi ai le ama wai jangke ya bailam chakhna chuji ai wanga abhara ki bang ahi jong le US airline ho hi ahung ting le China ahung ding ting le
Russia to kitu lo je wa cho hi chi van leng lampi hi a ho theilo ama ho hung teng ole chilanga ko na hin vel vai ta chu hi chi wa hung leng lu no a hi le a thau hi khat hin barrel khat a chaya hi le khat te hin aki khat to bang a chai wi ai wa nga bara ki bang hi je a chu tua USA eng sikit na China hi chi wa ko na na hung lam hla wa van leng na hung lut na wa hi le hi cho chu ki phal lo ding ai tariff 100 na pa na 130 chan ge hi tariff ka bol khum ding na hi vi ti ai eng si na ki thil hi event na hi le min alam pi aki he na a bai lama ahung len lut theya hi le ki chai jing a hin la tu a hi USD eng sit dan hi event na hi le thil hi a phalo lang ta ama ho a chi theilo ji wa chu China apana US chi ding ho hi chilam pi a hi lam hla leo hi chi chu phal a hi in a hin la China airline ho ni chi wa ko na na hong wa hi le US gam sunga kilen lut sa talo ding na hi ve ti a hi China hi gi na aboli ti chu het thim na diwa bailam thei pe na iga seo hin ten chule tu hin hi ta chu US in China gi na abol phat na hi China in jong tu a hi ale thu na dinga hi thu so abol kit na hi chiwa ale thu na dinga thu so abol chu ipm tele China in real art kiti ho hi thal sim na hi lo le nuclear sim na za chom choma ki mang a hin hi chi real art kiti ho hi China in gamdang ho supply ka bol theu na hi a hin la promise na bol diu guarantee ni kila diu hi chi China in supply ka bol ho gam ho chun US na pi son lo diu hi a khuti lawa hi le kei hon koi macha real art supply ka bol ta lo ding hi ti a jong hi gamdang ho jong hi het sa na boli ti kit cho hi chi a hin bola hi US lung hang chi chi kit aji chu real art ho hi US in jong akila chule gamdang ho akona gamdang ho jong azo gamdang hon jong hi ta chu US hinga jong azo kit cho India in jong na sata China gam sunga ko na hi India gam sunga kila lut hi cho ai wa nga chu hita chu China in gi na abol pha na hi China gama ko na real ar ho na dei wa hi le nakila thewa hi a hin la koi ma chan China gama kila ho hin US supply na bol be kit thelo de wa hi ti a hi het na abol win India in jong hi chu pha sa in a hi le US hi tu a hi na sata lung han na China chunga hi lung han na anein hita chu China in gamdang ho chan ge ya gi na abol je a chu US hin China a hi nasata a tariff bol khum na ding gi na abol hi ti pa chu he theine dewa hi chiwa hi abailam thei pe na US le China ki boina chung chang niau cha iga se wa hi in masanga pa na US le China hi ngeta economy war hi jing a hin tu a hi I chan ham khat ana thip chu tu a hi hong ki tha pat ki na hi le US le China hi hi chi economy langa hi na sata hong ki do dinga jong hi mo a hi ti jong hi he theine device se wa hi in masanga jong chu India in Russia gam sunga thau cho a hi le India rupee a hi trade a bol a hin a hi lawai le US dollar a bol ji wa hin tu a hi Russia in jong India hi nga hi hi chi thau na ki cho de wa hi le China suma China currency a na ki cho de wa hi tai ti a jong hi thupi na ane wa hin ho I cho I vet na hi le US dollar hi I chan ham khat na su nim na dinga hi China le Russia hin pan ala I ti chu I het theine de wa I hin sei be kin wa hi tua hi Manipur gamsung ga sei kit no hi tin Makhan village authority hon phat masalaya video in a sim nawa ta chapa khat anaki pui mangin makhan kho a hi anaki pui do in hita cho arambai tengol hon na sata zep movin sekmai police station ana tha lut novin sekmai police station le sekmai police hole kampo pi police hon ke khut san na ana navy ti a jong ina sei wa hi ta in hin hi chin na chunga chu tua hi makhan authority hon lekha press statement a hin bol kit novin hi chi wa press statement a bol na wa thu sei da no hi a sei thim le jeng ovin ei ho zo hi
thil ima hol chin lova adi lova thu sei dana iso do kit tawen hi chi hi ko tu hon a hin don but diu ham a hi lova hi le iti a hin bol diu ham ti pa wang hi ki sei thei nai lo a hi in hi zong le ama ho thu sei na a hi le hi chi pasal pa hi til hen ta cha pa hi ama hin thil a dan jong hoi lo chule ama hi boulder dunga awa le le je AR hon anamat no AR hon anamat zowa hi sekmai police station api lu nova sekmai police station le kampo pi police station police ho ki khut san dana hi asei kin o hi ta in hi ta chu makan hon I macha het pi lobu chule arambai tengkol ki involve na ima umlo hi chi pa meet mo ji I chanham khatna tu sit atu dana hi aseido kirvin ko tu hon jong thu phon abol ho chu I macha khol to lo I macha he to lo base less thu sei ai bo vi ti ho chan ge hi ko tu ho jong na sata thi mo chan vi ti ho jong hi mo ai in hi ji chun hita hi don lowa ko tu in a koi kit na hi le chun e ho zo he a thi mo ki chang ding a hi in hi ji chun ko tu hon jong don put na phata ani hen lang hoi ta ma ho hil chit banga hi hin hil chin hen lang hi le thil pha hin tin a khoti lowa hi le masanga I thu so ho I thil bol ho zo se hi amo chu e ho ku ki cha te zo amo ding da na hi ki hi tai ti pa chu het theine dewa na avela makhan authority ho lekha hin so hi abona hin sim do hi jong lew hen het team na dewa neu cha hin sei do theu hin tin chule tu hin UKLF ho thupon ga ngai lew hen ama hon jong welcome statement a hin bolovin hichiwa ama ho welcome statement bol hi a hi le tu October sunga hi 22 ting la hin TH Moiwa ama hi api nagam sung Somdal village Ukur district nga Tangkhul region hi hungdinga ki gong hi in hichina hi UKNL phone jong kali movie kum hizat pi hunglowa hi ta in ama ahung na ding chunga hi ke hon jong ka ki pa pi win kali movie ti hi thuso ahin boluwi ti jong hi mo hi in Ichita bang so hi apaham aphalo ham bang ke hepun hi jong le thil hi ivet na hi le tu lai ta ku ki cha te hi chiwa iga ki kum pau hi a hoi lo lang ta khatna hi do kinin hi je a chu hi ta welcome hung ki so ho hi ei ho dinga ki palna ahung hi khadem ti chu he thim na dewa iga sei be kin hi han lang abana hi ga velo hen zan ha sports ana lamka mol chama volleyball final kichip lai ta thal hung ki hla na chunga hi samsaw ho khanin thal a hin hla in a hi le mi pi zo se hi ana jam che oven ta chu kichata in ana umovi ti a hi in hi chi mi pi kichat je a chu gol hang phabe pi hin hi chi samsaw pa chu ana zep movi ti ho chan ge jong hi akimu in hi chi chunga hi open letter hung ki thot na ho jong a umin aji chu phatma sa jong chu KCLF ho thupon in sewa hin KUKI in pi in ngan sina anei dung juya chu Christmas le New Year KUKI cha ten iman ding dan ho hi ama hon thupon a hin bolwa point thum lang a hin pi wa hin hichi point thum la a point ni a hin sei now len khom ho a hi lo le speaker man loading mic ho man loading ti a ki sei na ho chu hichi wa hi open letter ti a hi pu Dr. Reverend Dr. Thong Jose Haukip ama hi KCLF chairman a hin open letter hung ki thot na ho jong chu inamu deu a hin hichi wa hi amasan sports ki mang ho a hi lawa hi le jan nunga concert na sata ta ki bola Christmas le New Year speaker ho jong man phal hilo mic ho jong man phal hilo ti a ki seya a hi le ipi bola nang hon jan nunga sports na bolwa mic na thu na phonwa a hi lo le speaker ngei ta na hawa concert na bolwa hi chi ho bon bol theiwa pathin ho na dinga
ipi bola hi cho ki phallo ham ti a hi do na lien ta a hin bolovin KCL for hin don put na pi diu ham pi lo diu ham bang ke pun hi zong le amasa video in a sim na wa zong chu aki hit na ho hi kana sei ta in len khom i bol wa ho in i kai tingole nu mei nu na ho zo se zong zaw a hi in sports na hi a hi le nunga gol hang atha laingen kisu to na a hi ji chun hi chu aki hit na a hi ti ho zong explanation an ki bol a hi ta in hi zong la tu chung a hi KCL for thu do na ki bol a hi in a hin la ama ho hin a hin don but de hum a don but lo de hum ti wang sei the a hi po in hi zong le tu chunga open letter hong ki thot zong hi adi na ta khat om ma hi Christmas mana might ho man phallo speaker ho man phallo kiti a hi wanga hi chilang side na hi sports in e wa a hi lo le concert ho mai me i bol wa ngei ta i e wa i pau hi alang khat a chu i ge la hi le thi mo na lien ta khat zong a hi ti pa chu nga sei the hen tin chule Kangpu pi district langa chong hi kangoi langa hi 33 Assam Rifle hon simlai ho gel ho na zala chu computer ho hi hen a hi lo le printer hian furniture hi zong le chapang ho gel ho na le chapang ho thim zil na a ki tho pi theine ding le thim zil na a pansa na thei ding a hi computer furniture a hi lo le printer ti ho vel ho hi pi do na ho zong ananei wi ti ho zong mu a hi in hi che bana zong chu government of Manipur akona net exam na a hi gol hang tong go sim chong loi aman chong lo thin na lien ta na nein hi chi chu Kangpu pi district nga DC pan chong kipa pi na a office a na kovin hi ta chu kipa pi na thilpi ho jong ananei ti ho jong hi mo a hi kin na hi tu hin Pakistan le Afghanistan ki boina chungchang ga sei ki lo hen Pakistan le Afghanistan tu chunga ahung ki boy kit na hi ipg am tile tu nai cha haptama sa chu Pakistan te hin Air Force ho mangcha ama ho wanleng mangcha chu Kabul Afghanistan khopi sunga hi bom aga khi wa hin bom izanam khat hi aga lel ha wa hi in ahin la koima akitong kha athi amang wang chu akisei do po in hi zong le noi si ta hi ta khopi khat na country khat in country khopi khat attack ki bol jeng ti hi avet wa hi le Taliban ho hi lungdam lo dan wa hi in tu le tu a jong hi a foreign minister pau hi India gam sunga jing na lai a hi in hi chiwa hi Taliban hoi Pakistan chunga hi lungkim lo wa hi chi Pakistan in a khopi attack a bol na chu le thu na to banga hi tu a hi Pakistan army ho boldara ho hi Taliban ho hin attack ana bolovin mi som la nga lang Pakistan army ho hi anakapli uvi ti jong hi mo a hi ni chawa hi news za chom choma jong hi iga vet nai le boldara Pakistan army bolder nga apang ho hi Taliban hon anabuluvin hi ta chu mi som la nga lang anakapli uvi ti a jong hi international news ho a jong hi na sata ong ki the a hi in hi ta hi au ma hi le tu a hi Pakistan le Afghanistan ke boy na jong hi hung sang deu ding a jong hi mo a hi in Taliban ho wang hin ama ho media a kona thu so a hin bol na wa hi Taliban ho hin Pakistan army ho attack ke bol na a hi mi som nga legate akithat ni ti chan ge a hi Taliban ho hin ama ho press statement a cho an so kit no hi hi ta hi boulder ho hong boya hi le i chanham khana Afghanistan le Pakistan ki ka a jong hi ha hung lut ding ham akum hung lut kit ding ham hi chi Pakistan le Afghanistan ki ka a jong hi na sata boina hung ding da na jong hi mo ai ki ni ti chu het theine dewa in sewa hi in chwai ga velo hen hi chi Afghanistan a hi ni chi Pakistan a hi Pakistan hi tu lai ta hi a boy lai ta hi mundang dang to MOU sign han lang EPP agreement sign jong le alang khana India in jong operation sindur abol khuma Pakistan gamsung attack na sata abol a hi in tu a hi Afghanistan a hin ke phin lung han kit na wa hi le azit aveya hi
amel mat ahitain akhuti ai le chun Pakistan hi nasata boina hunglung ding chule agam sung jenga jong hi Balochistan army hon jong nasata Pakistan army ho attack a ball achung langa jong hi vet kit na hi le Pakistan Taliban hon jong army ho hi phat changa attack a ball wa hin tu a hi azid aveya country ho India hi in a hi lo Afghanistan ho to jong nasata ki to umona a hin nei ki no wa hi le chun Pakistan gam sung hi I chan gea gen theina a hin to ding ham a hi lo wai le Pakistan te hin a nuclear ho po hi a hin mo za kha deu ham ti jong hi wa noi le sit tension na khat lungim na khat a hi ti pa chu he theine diwa in sei the ho hi chi chan chu hin tin tu ni KUKI news a holim na hin nei nawa Pakistan le Afghanistan ki boina chung chang hi hen UKLF in moiwa hong ding analim dan ho le US le China kik DOUNA ho kigi to na ho ipiji pen ham ti ho hil chit na iga nei the ho hi chan chu hin tin tuni KUKI news in ve a in ngai ho jo se na chung che win ka ki pa in na bon cha win pathin in phathei na bo jing taw han